Kuki refugees sing na hojik sa tharagli balan asi thengna na ba sem saduna leiri Naga Youth Front Kuki refugees sing na Kuki len demand tawraga imalai bak thugai na phone ragla badi Naga Youth Front kam Naga Youth volunteer na sabsan thengna kani haina kangalagli hiram asigi matang da Naga Youth Front na video gi kuthang na thatura ku wafam amana hai Naga miyam asi kaidawnung da irang pamde Kuki refugees sing na Naga gi Misam da onsilak padagi khongjang sangsilak paga loina na khutlai pairak pani Kuki refugees sing na lan tawgadaba leirabadi ekhoisu sapsana thengnagani hojik Naga sing na blockade tawriba asi haurak pada ngai ribani video gi kuthang na thatura ku warol asi na makha taribadi Kuki sing na Kuki len tan ba amadi Naga gi misam tar puhat ki ba adugi matang da lengak na kari gumba mata phongdokte hojik su Kuki sing ni irang makha ta na sathari Naga gi area da changsen nabagi Kuki sing na lawriba phire padu security force na Kamlambagi lebak phabani karigum banna khoina Naga gi area da sangsalak pa thoklak laba su sapsana paukhung pigani mioi ba ama oibegi lisat sataba Kuki sing na satrakliba thawong asi teksak lenga kasina pugadabani misam miyam ngak sen bai basi lenga ki thawdang hoigadabani amarom de Kuki refugees sing na holik satrakliba lana si thengna na ba sem chaduna lai haibasu video adu da makhata na phongdorakli KNAB ni singnaba singna Kamjong district ki human thona amadi Sangklok thana village da sangsilak tuna tangkhul gi yum kaya mai thakre thodok asida ikan kanadana district asi gi manung da leiba faimol Kuki yum khar su sakang da basing na mai thakre thamarom ingna leiro ba matung da Kamjong district ing asinung tin Myanmar da best of terrorist group KNAB gi mioi ni singna bakang pu amna ngam khai paring da leiba tangkhul Naga gi khulani da sanglak tuna yum kaya mai thakre khunja sing umang da mathwai hingna balanje na kre amarom da thodok asi gi ikan kanadana district asi gi manung chana leiba Kuki khulam ki yum khara sakang da basing na mai thakre Presna phangko bawda yum mai thaki ba kulsing adudi tangkhul Naga furuk ki oina human thana Naga village Sangkhalok thana village aduga amana Kuki khul oiriba Phaimon village ni Myanmar ga taina na leiriba Kongkan thana tangkhul village ta ngasi nungthil pung ani rom tabada Kuki militant sing na landarak tuna kulasi gi yum tara gi mathakta mai tharam ki khunja sing na phongdorpagi matung inna Myanmar da pest of KNAB terrorist group na mai adu tharam ki bani hairi loina na Kuki Marolon basing na laukong dun yung may tabagi mami social media da viral oirakiba video sing da upangki thawdo asina maram oidina ngam khai saru kasida nakal ani gi marak khothok na ba amadi misi mina thokpagi paudi leitri Kuki militant sing aduna kongkan thana tangkhul village ki yum tara hena mai tharam laba matung Sangkalok Naga village ta su yum mangaram su mai tharam ki thawdo kasina maram oiraga khunja sing thawai hingnaba umangda lanjena ki amarom da Naga khul ani da mai thabagi thawong sing sathakra matung da Kamjong district ki manung sana leiba Faimol Kuki village ki yum khar su ngasi nungthil masakhang da basing na mai thakre adugu yum kaya mai thaki bagi haibadi sapsana khang bangamdri panbaya badi Myanmar da best of terrorist group KNAB amasung PDF ki apun makangbu amana Kamjong district ki namli soro amadi wangli khulgi yum kuntra gi mathakta mai tharam batana tana nongmai amadi bongkap senduna lanta bata mioi mangaram asoka pannang ki bani thagdoga sigi matung tarak pada jun taraga mathoi district asimaki kulku Kuki village ki yum khar su masakhang da basing na mai thaki bagi mathakta Kuki ani nongmai na kaptuna halam ki bagi thagdok leikhrabani Amarom da Kuki NP Manipuri kim na thator pacherola mada Kamjong district ki manung da leiba Faimol Kuki village tanga sinung tin yum kaya mai tharam khiba adu Nscn amasung Myanmar da best of Sani Nationalities Army NNA na satharam ba thong ni haina maral sirakli loina na handaki sahi ase horak padagi ngasi phawda Kuki khul taragi yum kaya mai thakre haina su phungdorakli ngasi gi thawdo kaduga mari lenina police na thador pacherola magi matu ina Kamjong district ki manung sanba Indo Myanmar border pillar sam katara humdoi gi manak Sasat police station dagi kilometer nifuga mangarom lapna leiba Faimol Kuki village ki yum taraga mangarom sakang da basing na mai thakre khul adugi khunja sing lan chena tuna taraga mathoi su AR gi kem tanak na leiba IC village ta sangjafam loduna leiri hairi masigi laman khumba mong da khulai paiba kangpuna border pillar 101 ka nakna leiba Sangkhalok tangkhul village ki yum kaya su mai thaki baga loina na human thana tangkhul khul gi yum tare amasu mai tharam ki hairi Chief Minister na NCB gi lusing basing unaduna intelligence ke thabukang khatna ba khanna kare ngasi CM secretary ta Chief Minister Imam Kemsan na NCB gi deputy director NIR Sudhakar amasung NCB gi additional director PK Mishra ga unaduna intelligence ke mapang khena kan khatna bagi matang da wari sanakre Chief Minister na social media da thadorok pa post amada ngasi NCB gi lusing basing unaba adu da maru oina international agency sing stake coordination lainana thabuk tawduna intelligence ki thabuk hena kankar handuna NDPS ek lesing amsam on marfuga manga effective oina san handuna drug trafficking ki thabuk mayok na ba khanna ki hairi state lainga ka drug free oiba khunai ama oina ba
अकनब थबक लौखली हाइरी अमरम चीफ मिनिस्टर ना पीएचडी की चीफ इंजीनियर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसितिको अमदी एमएलए सुसिंद्रो याउना एनडीबी पैकेज 9 मणिपुर वाटर सप्लाई पेंजेक की मतंग द रिव्यू तौख्रे प्रोजेक्ट असी हर घर जल मिशन की मखाद खुंगंगी युमथुम खुदिमक्ता थकनब तोति इसिंग फंगनब पांदम द पैखटपनी नकल अमरम द बन महासुब 2026 की थौरम कमरी लेन चीफ मिनिस्टर मणिपुरी मियाम द याइ पाउजेल सुपिरकली सयोल मसथगदब थौरम असिदा अखोय खुदिमंगना सरग यादुना महौसागी खल कहेंदना थमनब उ चारा सिंह थाजिनसी हाइना सो अपील तौरकली लोइना नेशनल पोस्टल वर्कर डे 2026 थौरम कमरी लेन पोस्टल वर्कर सिंह द सुयाइ पाउजेल पिरकली नेशनल GST डे 2026 का मरी लेने चीफ मिनिस्टर मणिपुरी मियाम द याइफ पाउजल पिरकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST कुमजा 2027 की जुलाई 1 दगी लेबाग असिदा सन्नबा होखिबनी लुपा करोड़ मरी रोंगी ट्रक कोनन नेपाली अनि फारे मालेम की कैथेन त लुपा करोड़ मरी रोंगी ओगेदबा शोकेस सामगा हुमफुगु निपान द हाबलगा पुरकपा हेरोइन नंबर 4 के कोनन नेपाली अनि फारे फारबा मी अनि एदु कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की तुंगलंग फाइदगी विज्ञान बनिया सही कुनगा माथोय अमसुंग नागालैंड दगी कोहिमा सरदार दगी मानो सेट्री सही कुनगा तरे नि हाइरी मखोय अनि असिंग असि इम्फाल स्किन नारकोटिक्स टास्क फोर्स NFT यूथ अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल मणिपुरी यादम अमदी CRPF की मणिपुरी एंड नागालैंड QAT रेंज इम्फाल QAT की अपुनबा कंगपु अमन इम्फाल इसकी मनुंगसनबा नेस क्लब मया दफाबा गमखिबनी पुलिस की पाउन हाई थाजबा सोर्स अमगी मतुंग इन्ना SI M रिनास मितैन लमजिंगदुना अपुनबा टीम असिना पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मखादा लैबा कोंगपाल चिंगाबम अमसुंग खुराई लमलोंग द एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन अमसथकी ऑपरेशन असि इम्फाल इसकी SP अमदी एडिशनल SP गी मीडियम मखादा सथकीबनी ऑपरेशन अतुदा ड्रग हाइरिबा मियोय अनि असि फगत पंगमखिबनी मखोय अनिना तोंगलकपा अंगबु मचुगी बोलेरो रजिस्ट्रेशन नंबर MN03P5733 के कोनना सोप के सामगा हुमपुगु निपान हाबलगा पुरप मालेम की कैथेन लुपा करोड़ मरी रोंगी ओगेदबा हेरोइन पाउडर किलोग्राम 2.1 फगत पंगमखी मखा ताबु इन्वेस्टिगेशन सथनबगी दमकता मियोय अनि एसि पोरमपाट पुलिस स्टेशन द सिनक्रे हाइरी ड्रग फाबगा मरी लेन इम्फाल इसकी SP शिवानंद सर्वेना पाउमिसिंग द फुंगदोरपदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुंग मणिपुरी पुलिस ना ड्रग स्मगलर अमसुंग इंटर स्टेट ड्रग स्मगलिंग एक्टिविटी सिंग द सेनबा किंग पिन सिंग फादना सरक पिनबा होनबा लेप्त्री पुलिस ना संगसिलिबा असिदा मियामना सु मतेंग पंगबियु हाइरी मपानदगी संगलखिबा फुरुप सिंगना ड्रग ललोनबदा हेना साउना थौदांग लौरिबा करिगिनो हौमी यूथ फ्रंट मणिपुरी पुवारी की तांकक सिंगदा मणिपुरी की मपानदगी संगलखिबा फुरुप सिंगना ड्रग सुंबा मदि ललोनबदा साउना थौदांग लौरिबा करिगिनो हाइना हौमी यूथ फ्रंट नांगलगली हौमी यूथ फ्रंट थदोरक पचेरोन अमदा सना लाइबागनि हाइरमबा इरमदम कंगलै फांगासिदि नोंमकांगदना ड्रग ना लांगोय संसिलक्तुना सोथरबा मनिंग हानबा खुनाय अमा ओइरगली हौखिबा सही खरगी ममांगदगी हौना नुंगती नुमित खुदिंगी ड्रग फाबगी पाउलेपतना तारी मसिगा लोइना इरमदम असिगी नहा कया अमदि ड्रग की ख्याता ताखिबदगी मपुनसि मांगबगी फिबम अमदा लेरे नकल अमरमदा मणिपुर गी सुक्लब उमंग कया कोकथोक्तुना पोपी की लौकोल समलकपा अमदी उमंग मांग खिनबो नुंगजु नुंगसा आइंग असागी खलदा चाउना अकाइबा पिररे मसिगी सैथेंगना लमदम असिगी एलहोमी सिंगना फंगली मलेमगी पुवारी की ओइना ड्रगना लाखल्लबा खुनाय अमा सही कया लिसिंग सितना अवा सैथेंग पीखिबा अमदी हौगतपा ngамदना लैखि मरम असने इरमदम कंगलै पाके तुंगलम ससुमा मिसांबा के किबा लैरे ड्रग असि खुनाय अमबु मांगहन्नबा अमदी मुथतनबा होतनबा सिजिनबा खुलाय ओइना पुवारी की तांका कयादा थेंगनखि सही खरा असिदा इरमदम असिना मालेम असिगी मनुंगदा ड्रग की असोब मकोल ओइरगलिबा असिगी नुंगी वातो करिनो BJP दा भोट पीदुना लाइंगक पाइख्रबदे मियाम फी युमदुना सटखिबा यारे एन लोकेन लाकदोर इलेक्शन असिदा BJP दा भोट पीदुना लाइंगक पाइखिबा तारबदे मियाम फी युमदुना सटखिबा यारे मणिपुरी कन्मिनसी हाइरबदे कैंडिडेट अदुगी मतिक मगुन अदु मुन्ना येंगदुना भोट पीरबा मतमदा खक्तो ओइगनी हाइना हानागी मिनिस्टर अमदी MPCC की फॉर्मर प्रेसिडेंट नमैराकपम लोकेन फोंदोखरे वफम असि डॉक्टर सेल मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी सिंधुन उरीपोक कोइस्नाम लेकै कम्युनिटी हॉल पांथोखिबा नेशनल डॉक्टर्स डे 2026 की थौरमदा पंगदोखिबनी हानागी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर अमदी लेबाग असिगी ममिंग लेरबा डॉक्टर डा बिधान चंद्रा रोय की मपोक नुमित अमदी लैखिदबा नुमित ओइरबा जुलाई अमदी सही खुदिंगी नेशनल डॉक्टर डे की थौरम पांथोक्तुना लागली नसिगी थौरमदुदा फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर खैरकम लोकेन अमदी MPCC की डॉक्टर सेल की चेयरमैन ओइबगा लोइनना उरीपोक केंद्र की मिरेप ओइनबा सेम सारिबा डॉक्टर नंगमैराकपम दी जमनीना चिंबना थौरम असिगी मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखि।